الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو شوسين محمد قابتو يا مامان على بزوني اسلمني قداي منيا لكامبران كبر قاقسان كده ومريچوان متوشيا شولت إبتا شايليني لمل زماني إيدل أدها مغانو هباي سلام إلي شوئنيان ni badi walinshaninga lamushia tonaezeto zamanini ni zoni azen yoi muslimia ettugunta badinne azeyo attakililan kanne badinne azeyo ya alamen yoi muslimi maganu lora yosibari alhajjul akbar yawmul hajjul akbar yebari maganu gummankan abai salame illishoneyan isin qatal yammi umarichwan arafati idal adahu lamun kussa afudito matu sonsi kabar matu sonni kabar hogutin gadagmo lamun kus appaqan toyan arafa bari yemma umiyat nabiyullah adam alayhi salam jannati dirre maqetaron lamun kussa metto bechon dirrito bayk adam dirre ma matawabech hawa dirrito matawabech isi chetaron ullale metto mannu yobay bechiya jannaten lamun kussa metto mate obechiya tes matotu saccaqamu jammarto adami hawa san hawa adama sani arafa yenno bechon ikkanne daqqanto ikko arafa yemma gonkus maniti wona enken nanta bechiya etaron gamatatu sasi daqqanto bechiya maito daggonte yichi dafammo ani adama enken atin gadagmo hawa enken tonde yichi afammo qattalinga nabiyullah ibrahim alayhi salam haqella ma kaaba tijarin shule ma ketarot issalaka betu sa ismail kinu asan sa issa ganabayenan hittaen ijaru kaaba shule ma ketaron maganu subhanahu wa ta'ala mannu hajjita amechi kaabata laanoga mannaga yesa maganu subhanahu wa ta'ala nabiyullah ibrahima anatta ilisa memar ga'u kiyayun illisu iyayun ye maganu subhanahu wa ta'ala isi ketaroni atga itondi cetaron ametano mannu zacho gamelin lokkanchu ametano ye maganu subhanahu wa ta'ala ikobtu kabare oroplan markab babur makinat kun yoba yawbtiyo gamelin laka lokkanchu ametano ye te kabar ni yobteninga mannu matu markabin marano matu oroplanin marano abzanyus baburin marano makina marano kun ni yobti maganu subhanahu wa ta'ala aunka hunetaka chigirat batam kannasantaw ikkanniya nabiyullah ibrahim anga maganu may azayyosa yawman nahri bari betussa goratenno gazayyosayo uduya gaunka sa betussa goratenno gazayyosayo ikkawti nabiyullah ibrahim haqen la maachetaron miknatun kusi nabiyaka haqe gaunkusi wohiya yenno hadise namecho nabiyullah ibrahim betiyasa kulem ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tarahim ko ibeto an haqen la yommi kesa goratamiga maiti asabanti maitanti yemasaati ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin i anna azagantontirichu as esanga magania sabbarro mi komi alaten daggante magani hasishos goriyem isi chedara ibrahim maemma
weedarwa goloduta ay maremma beetu saujeni yosa metticho beetu isinin gabaliq iman daqqe mayan itta sabata oik magani itta talaka ibrahim illaka itta kanasaba ega maganu goraton azzajo saw kannihat isi ketaro isu gombiseni gorati yemma saati goloduti murugibbo etaro jibril magani beechu fanqalam mo cetaron maganu subhanahu wa ta'ala ismailaha goratamito tummisho isi masalut hambula sameet jennati jibril eebban hikka isu goraten hikkan barekeyi uduyya goratu sunnati koyo nabiyyu alayhi salatu wassalam uduyyati loru tiqim wosega kulema maganunga qur'anen kasmayan fasalli lirabbika wanhariyan maganiya kisagadihi gorati yanoyo hikkabar goraten norichu miyati maganu azzayo tizazi winshiyat ni nabiyyu sunnat takattannotal nabiyullah ibrahimi woqqa hayyat notatiyo hikka saatinga assenno ibadachinga ligibu ibadayyo idi bar assenno ibadachiguma loru ibada marichuan uduhiyatani na uduhiyya gorantan hajjajunga mutamatti ikkou qarini ikkou lamun kusanga hadi gorattayo isa ikkabaringa goratta nawi ka ikkabaringa gorantan hajjiyyo hajji marroba man goratano uduhiyyen ikkanne yoy hajjajunga goratanoha hadiyenno isa wajibihan nihu aqmis atalto mannu wolkas atalto mannu goratano ayo gorate ma isunga ma assenno enno saati sasubechu assenno saqqimesha gagiya abarosiya saqqimesha abarosu yosiba minu yosiba iu gappanori chosiba mannu bicha godofchusi duso tamano mannu ikkam manni minen azzagajaen itisenno tehu saqqimesha goratu atallo bay manniya olle manniya un ilu ikko anniya un ikka isu qugankas azzagajaen asenno nabiyyu alayhi salatu wassalam mayemma adami beetu yawman nahri bari idi bari metti loro guta yoba goratich qokka hogutu ke gulallisi qokka hogu yemma egunga goratano saati ullan dun tawnan birita hecci magani beechu illano yem ikku gorate marichunga mayano yawmal qiyama bari budamit ikko alaten orzase oddo alaten lokkase shukul yo alateni ke ametayem miyat ametay gorachose manchi misikri ko ametayo mayam nabiyyu alayhi salatu wassalam fatibu biha nafsan kan goratenan tawbti niyakkine batam tumaggatte makkishem maganiya yukkine irgitanya ikkewa nabiyyu alayhi salatu wassalam idi bar wal marichuan ida fulen lamira ka salati sagadenno isim marichuan jumhuri annen sunna muakkada matatolo mai bechon gadagmo wajibi abu hanifa annen wajiba goratu aqmi satalto manni alen ida sagadu wajibi abu hanifa mazhabeni awal jumhurun gamaita sunna muakkada ita maricho faida senno saati fa innaha sha'iratun min sha'air al-islam islimina batam wolo ibnatich wolo richich gumichini islimina layyatat lalisa itane miknatun kus mato akibaban way mato kataman way mato katami zuriyan yomannu cimmi metticho baaddan fulli saggadusi muslimi mettinnatu lallisano yo qaxallinga ikkan idi funnami hobti shawara al oddunu tangadamo tumo oddunu todda tumo oddunu yu butikan yo oddunu haro irren odda uyo haba islamnati gagusa dar atallo adabu yo gor kamisanne mechin yo bogor akmi yosimannu kamisa hirri gore akmi ataltoman ikkanniya idi bari baybal oddannami oddinochi kamisa oddanno mi alaten saggadu ikku ismayano hubatin lallisano yo walu takbira batisu takbirata mayno takbirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamdu yenno takbira batisena mawti jammarta zulijjaun sikibari yawmu arafa
sube salati sagade maga jammartayo ikarafa bar subi sagade machiyen zura sagade maqetaroyen asra sagade maqetaroyen magriba sagade makubi idia worugan laylatal idien no ikaniya babari illa yenno ayyamat tashriqi yenno yo ida sagade mach takatatalta sasi baraka yo ayyamut tashriqi yenno sa sakki bar tona sakki zulhijja agani tona sakki bari asri salati illa yenno yo ikka uduyatanga baris goratu atalu ogomannu tona sakki bari marri arrichu tagot illa goratano yo ikani takbira batisu metti malateni jamani malateni takbira batisu yon Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ay minani hajjeta marema addi minani dunkani azafu ma az takbira yenneki wolu hajjaju isat takattal yaneki hatta tartajja minati lagan laga bicha laga qishmillat uranu likka illa ikani takbira batisu wolu nabiyyu alayhi salatu wassalam arafa bar somaneno somaniya tamame mayma ahtasibu ala Allah an yukaffira Allah as-sanata al-madiya was-sanata al-baqiya magani ale lora tasfa asami higgo zamaniya ametano zamaniya as-samma wanjali somanyo simaniya maganu marano nabiyyu alayhi salatu wassalam tasfa asamemma walunga dagmo arafa bari zikri batisu duai batisu nabiyyu alayhi salatu wassalam yem wa khairu duai duau yawmi arafah asenno duai chigumma qono barrohu arafa bari asenno duai tewu an yemmi zikri chidaka ichi biriyo nabiyaka yito zikri chiguma qono zikru la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir yenna uduya goratu nabiyullah ibrahimi waqqa hayya aswa nabiyyu sunnata hayya aswani nabiyyu alayhi salatu wassalam goraten noik sahabata gorataga kulen noikyo ikaniya aqmis atalto mannu aqmis goratu atalto mannu ikkabari goratus ittaman gorachu asasubechu itassano sakimeshas besabias sakimeshas gagiya ma olle sakimeshas dagmo asuhog minu yosiba distu yosiba musafiri azzagaja itisano ikaninin kulami marichwan ka zaman aqmi yonne mannu wala wabti anami anishi batins anni illin sommi kane fayya mato addin yawmal idi bari idan nahari bari asema ibadachi guma qanohu eguduno an yema nabiyyu alayhi salatu wassalam way lala way fella holat way gamela yo isiyanga damo gausa tallo shartu yo tes wobtu grado bechi wolobti angamiyan ikaninga asuyon miya kanish brit alal khairu ligibi lalu eb kan akibaban kan gorach miskiniya ilisano ekiyo alal aqal lewshiya lamalashiya no miskiniya ilisano ekiyo kazamaninga yao badita dangami gani ku irani laka amerikani tornatin apaqammo annini naftu gazu dagamo gi sababani transportation ta orishan alal khairin kisikasi akibaban nametto baybechiya issa akhirata sayyiti attaityo naunga kanne akhirata nin asyonne bechi aqimi yonne balaftin komi mannu nagaditin komi mabrasab wone bari annami annish ma tawadda jogore akhirata nga wudda ikorchu asen illenno bechiya ma wagus kaffe gor akhirata nga dagmo nabiyyu alayhi salatu wassalam yemma in ala inna silata allahi ghaliya ala inna silata allahi ghaliya ala inna silata allahi aljanna magani odati batam wuddahan magani odati batam wuddahani magani oda yennon ko be jannati ayma bechiya matu akbabinne chigriya qannansam lamiki unga dagmo magani bechon ajrunne kaffayan majarrashan urisami umarichwan zoninne muslimiya muslimi ummatiya khillilinneya baadinneya attaqale alaman yoy muslimi ummati matushiya sholit ibita shailine lamalki zamani idal adha woyim lamushiya tonayezetu ni badi wallinshini habai maganu ilishonne yan macarrashan yammi umarichwani
أمني أوسوتي عالمين يو مسلمو لما مليونيش بتأنوه دنياس دني بيت سبيتش فولي حجتا الصوتا مكان جميو إكمني أمغانو دعايسي حجسي توقس ني وانجليا مارين إسا وانجليا ماروس نساوك أتلانو زماني مغانو حجتا عمرتا وفق النيان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر.